Mwaramutse neza igitondo cyiza cyo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere 2026 ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi naho mu gihugu muri hakurya y'amazi magari by'umwihariko abantu bari muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze muri aya makuru murabitwereka cyane kenshi cyane ko tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Amakuru akomeye cyane avugwa cyane yaba mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Itangazamakuru byinshi byakomeje kwandika aya makuru, hanyuma rero impinduka zikomeye cyane, n'itangazo ry'impinduka zikomeye cyane zabaye ndaza kugenda ngarukaho mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi hari n'andi makuru akomeye cyane avugwa kuri CG Emmanuel Gasana wayoboye polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Gusa nk'uko nabibasezeranyije kandi namwe akomeje kujya mubyifuza, reka mbanze mbahe inshamake makuru y'ingenzi agezweho muri iki gitondo, hanyuma mbere gato tubone kugaruka ku makuru yacu y'izo mpinduka ndetse no kuri CG Emmanuel Gasana. Mabwire ko Minisitiri Bizimana w'u Burundi yararuciye ararumira nyuma yo gutera ibuye ku karere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Dr Bizimana Edouard yararuciye ararumira nyuma yo kwibasira leta ya Katari akavuguruzwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Hafi ya buri munsi Minisitiri Bizimana yakoreshaga urubuga nkoranyambaga rwa X cyangwa se rwa Twitter ashyiraho ubutumwa bwiganjemo ubwibasira u Rwanda. Byahinduye isura tariki ya 3 Mutarama 2026. Uwo munsi Minisitiri Bizimana yashinje leta ya Qatar kwifashisha ijambo n'amafaranga ifite mu gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidafatira u Rwanda ibihano. Ubutumwa bwateje impaka nyinshi cyane. Minisitiri Bizimana kandi ashyirwaho igitutu nibwo yafashe umwanzuro wo kubusiba kuri X Perezida Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi kandi amuvuguruza ku mugaragaro yifashishije uru rubuga nkoranyambaga. Perezida Ndayishimiye kandi yagize uti u Burundi buhora bushima umubano mwiza bumaze igihe bufitanye na Qatar n'uruhare rw'ingenzi igira mu buhuza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ingenzi rero ati gushyira umucyo ku bwumvikane bubi ati nabi kubyumvikanye nabi ati n'imvugo itariyo ku ruhare rwa Qatar mu iterambere ndetse no kubaka amahoro. Benshi mu babonye ubutumwa bwa Minisitiri Bizimana kandi bagaragaje ko yateye ibuye ku karere bashingiye ku mbaraga Qatar ikomeje kandi gushyira mu buhuza kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bubone amahoro, no kuba Amerika kandi ikomeje gushyigikira ibiganiro by'amahoro. Ubutumwa bwa Minisitiri Bizimana kandi ntibwashinjaga Qatar kwitwara nabi gusa, ahubwo bwanerekanaga ko Amerika yaba yaremeye amafaranga yayo cyangwa se igakoresha ikimenyane mu byemezo ifata byerekeye kuri gahunda yo kugarura amahoro mu karere. Guhera tariki ya 4 Mutarama nta rindi jambo Minisitiri Bizimana kandi yongeye kwandika ku mbuga nkoranyambaga. Icyo akoze akora reports z'ubutumwa bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi ndetse n'ubwo abandi bahuje imyumvire cyangwa se amakuru ajyanye n'ibyo yemera. Dr Bizimana Edouard yahoze ari ambasaderi w'u Burundi mu Burusiya, yagizwe kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga tariki ya 5 Kanama 2025 asimbura Ambasaderi Albert Shingiro wari usanzwe muri izi nshingano kuva muri 2020 ubwo Perezida Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi. Umurundi ukurikiranira hafi uruhare rw'u Burundi mu makimbirane yo mu karere Pacifique Ndahazwe agaragaza ko Perezida Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye cyane ubwo yagiraga Dr Bizimana Edouard Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Yagize ati rimwe mu makosa Leta Ndayishimiye kandi zicuza ni ukuba yaragenye Edouard Bizimana nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ni Minisitiri ukoresha imvugo ijya kuba iya gishumba. Ninahazwe uyobora umuryango FOCODE uharanira uburenganzira bw'abarundi yatangaje ko u Burundi kandi buzahora bwicuza ko bufite Minisitiri nka Bizimana. Ati ni Minisitiri uzakururira u Burundi ibibazo, ati nibatahamukura vuba na bwangu nk'uko yagiye abishimangira. Mwe makuru mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye ku makuru yacu nyirizina. Reka mabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarekuye Abarusiya bari mu bwato iherutse gufata. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burusiya yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarekuye Abarusiya babiri bari mu itsinda ry'abari batwaye ubwato bwari butwaye ibikomoka kuri peteroli bivuye muri Venezuela. Washington yaherutse gufata tariki ya 7 Mutarama 2026 nibwo Amerika kandi yatangaje ko yafashe ubwato bubiri bunini bwari butwaye peteroli buriho amabendera y'u Burusiya ndetse na Panama. Ubwato bwafashwe bwa mbere n'ubwitwa Bella 1 bwariho ibendera ry'u Burusiya bwafatiwe mu nyanja ya Atlantique. Byavuzwe ko Bella 1 yahinduriwe izina yitwa Marinela kugira ngo rero Venezuela ijijishe. Nibikorwa kandi byari bigamije gushyira igitutu kuri Venezuela by'umwihariko mu guhagarika kohereza petrol mu mahanga, kandi iki gihugu cyarafatiwe ibihano. Kurekura aba bantu ni icyemezo cyafashwe na Donald Trump ubwe mu kubahiriza ubusabe bw'Uburusiya.
Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya rirakomeza rigira riti twakiriye neza icyemezo ndetse kandi dushimira ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwato bwari ibendera ry'Uburusiya bwarimo itsinda ry'abantu 28 babukoraho barimo Abarusiya 2, Abanya-Ukraine 17, Abahindi 3 n'abandi 3 ubu muri Georgia nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma rero mu yari makuru akomeza kugenda avugwa, reka duce mu gihugu cya Uganda babwire ko ateye ubwoba uwitwa Perezida Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda akoresha TikTok yamaze gucabwa muri yombi. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi umusore w'imyaka 20 wagaragaye mu mashusho kuri TikTok atera ubwoba Perezida wa Uganda Kaguta Museveni n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba ari umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni. Ukekwa yitwa Ivan Musana yifashe amashusho yambaye impuzankano y'igisirikare cya Uganda by'umwihariko ikoti ry'imvura avuga amagambo arimo gushishikariza urwango n'ibikorwa bibi. Magambo ye Ivan Musana yasabye Museveni kuzinga ibyo byose agashaka inzira imusohora muri Uganda, yongeraho ko amasasu Museveni akunze gukangisha ngo nawe ashobora kandi kumugeraho. Yakomeje atera ubwoba ko atazababarira Perezida Kaguta Museveni n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba mu gihe bazaba bafashwe. Ati ndashaka kuburira Perezida Kaguta Museveni ko ukwiye gupakira ibya byose ugashaka kandi inzira igusohora, amasasu uhora uteramo urwenya. Ati ugomba kandi kumenya ko ashobora nawe kugufata nawe. Akomeza agira ati niba muri abanyabwenge wowe n'umuhungu wawe ndababuriye ko nta mbabazi kandi zababaho. Ati nimuramuka mufashwe turabasirikare b'igihugu kandi mushobora kandi gutekereza ko turi ku ruhande rwanyu, ariko Bobi Wine niwe perezida wacu wa Uganda. Umuvugizi wa polisi umujyi wa Kampala yitwa Lishael Kawala yavuze ko iperereza kandi ry'ibanze ryagaragaje ko uwo Musana nubwo yari yambaye impuzankano ya gisirikare atari umusirikare wa UPDF no kuba w'igihugu cya Uganda. Yavuze ko uwo Musana kandi yigaragaje nk'umusirikare wa UPDF ubwo yafataga ayo mashusho yaje kandi gushyirwa ku rubuga rwa TikTok. Polisi yatangaje ko Ivan Musana yafatiwe mu karere ka Bukedea mbere yo kujyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kawempe aho afungiwe mu gihe iperereza kandi rigikomeje. Kawara yavuze ko dosiye kandi zahita yoherezwa mu biro by'ubushinjacyaha. Yaburiye abaturage kwirinda gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu gihe igihugu kandi gisatira noneho amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuri tariki ya 15 Mutarama 2026. Igihugu cya Espagne makuru aturuka yaravuga yuko Kiliziya yemeye guha ingurane abasambanyijwe n'abapadiri. Kiliziya Gatolika muri Espagne yagiranye amasezerano na leta agamije guha indishyi abahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakozwe n'abihayimana. Amasezerano kandi akurikiye ibirego byavugaga ko abihayimana bananiwe gufata iki cyemezo nk'uko bikwiye. Ayo masezerano kandi ateganya ko leta ariyo izacya icunga gahunda yo gutanga indishyi gufatanye na Kiliziya cyane cyane mu manza aho izindi inzira z'amategeko zitagishoboka bitewe n'uko icyaha cyaba cyarabaye kera cyane ku buryo cyarenze igihe amategeko yemera ko gikurikiranwa cyangwa se wagikoze yarapfuye. Leta ya Espagne ivuga ko abaturage bayo babarirwa mu magana n'ibihumbi bikekwa ko bahohotewe mu buryo bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'abantu bafitanye isano na Kiliziya Gatolika. Iyi gahunda ikurikiza izindi gahunda zo gutanga indishyi zashyizweho no mu bindi bihugu aho ibi byaha kandi byagiye bigaragara. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2023 n'ibiro by'umuvunyi mukuru muri Espagne bikurikirana ibibazo by'abaturage bwagaragaje ko 1.1% by'abaturage bahotewe mu buryo bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iryo hohoterwa kandi rikorewe n'abapadiri cyangwa se abandi bantu bafitanye isano na Kiliziya. Iryo janisha kandi ringana n'abantu hafi 140,000. Kiliziya ntiyemera ibyavuye muri ubushakashatsi kugeza mu magingo angaya. Kaze muri amakuru ku Rwanda cyangwa se areba ibibazo by'u Rwanda muri rusange. Hari impinduka zikomeye cyane ku biciro by'ibikorerwa mu nganda zo mu Rwanda, aho bivuga yuko byazamutseho 3.4%. Ikigo cy'igihugu cy'ibarusha imibare cyatangaje ko mu gushyingo 2025 ibiciro rusange by'ibikorerwa mu nganda byazamutseho 3.4% ugereranyije no gushyingo 2024. Ni byatangajwe muri raporo ngaruka kwezi kwirinda
ihindagurika ry'ibiciro mu nganda mu Rwanda yasohowe tariki ya 8 Mutarama 2026. Ibi byatewe n'izamuka ry'ibiciro byo mu nganda zitunganya amabuye y'agaciro ndetse n'izamuka ry'ibiciro by'amashanyarazi. Ugereranyije Ugushyingo kwa 2025 n'Ukwakira kwa 2025, ibiciro byo mu nganda byazamutseho 2%. Ibi byatewe n'izamuka rya 4.18% ry'ibiciro byo mu nganda zitunganya amabuye y'agaciro. Ibiciro byo mu nganda zikora bicuruzwa kandi imbere mu gihugu Ugushyingo 2025 byazamutseho 3.3% ugereranyije no Ugushyingo 2024. Ni mu gihe kandi ugereranyije no Ugushyingo 2025 Ukwakira 2025 ibiciro by'ibikorerwa mu nganda ku bicuruzwa imbere mu gihugu bitahindutse. Ku rundi ruhande ariko ibiciro byo mu nganda ku bicuruzwa byoherezwa hanze y'igihugu byazamutseho 5.3% ugereranyije no Ugushyingo 2024. Byatewe ahanini n'izamuka ry'ibiciro byo mu nganda zitunganya icyayi n'ikawa byazamutseho 16.6% ugereranyije Ugushyingo kwa 2025 no Kwakira kwa 2025. Ibiciro byo mu nganda kuri ibyo bicuruzwa byoherezwa hanze byazamutseho 2%. Nubwo bimeze bityo, iki kigo kandi gishinzwe ibarusha mibare kigaragaza ko urwego rw'inganda mu gihugu rwazamutse 10.3% mu Ugushyingo 2025 ugereranyije n'ukwezi nk'uko mu mwaka wari wabanje, mu gihe igipimo rusange cy'uburyo rwagiye kandi ruzamuka cyari kuri 6.3% ku mwaka. Mu ngeri zazamutse cyane harimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwazamutseho 4.1%, gutunganya ibintu mu nganda byazamutseho 4.9%, amashanyarazi azamukaho 14.1%, mu gihe ibijyanye n'amazi n'isukari byazamutseho amazi n'isukura byazamutseho 6.6%. Ku bijyanye n'ibitunganyirizwa mu nganda byazamutseho 4.9%. Iri zamuka ryatewe ahanini kandi izamuka ryo gutunganya ibinyobwa hamwe n'itabi byazamutseho 1.8%, mu gihe kandi bijyanye no gutunganya ibikoresho birimo ibya plastike byazamutse kuri 2.6%. Ku rundi ruhande gutunganya ibitambaro, impu n'ibindi byagabanutseho 7.5%, mu gihe kandi gutunganya imbaho n'impapuro hamwe n'ibindi bijyanye n'icapiro byagabanutseho 6.0% nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma tukiri kandi mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa n'arebana n'igihugu cy'u Rwanda, twerekeje mu bijyanye n'imikino gato. Mbabwire ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda rigiye kandi gushyiraho uburyo bwo gucunga ibibuga burimo ndetse no kugurisha amazina yabyo. Izi ni impinduka zikomeye cyane nk'uko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shema Fabrice yatangaje ko mu mezi agera kuri 3 ari imbere hazamurikwa uburyo bushya bw'imicungire y'ibibuga by'umupira w'amaguru mu Rwanda, harimo na gahunda yo kubyitirira abantu n'ibigo bitandukanye kubyitaho. Ibi rimwe kandi mu byo yatangarije mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Mutarama 2025 ku ngingo y'ubuke bw'ibikorwa remezo bya siporo by'umwihariko ibibuga bya ruhago mu Rwanda. Shema Fabrice yagaragaje ko umubare w'amakipe y'abagabo, abagore, abana n'amarero uzamuka cyane ntuhwane n'umubare w'ibikorwa remezo bikoreshwa bihari. Iyi niyo mpamvu rero bashyizweho komisiyo y'ibikorwa remezo irimo abashoramari, abafite ubumenyi mu by'ubwubatsi n'abazi gushaka amasoko kandi bari mu mupira w'amaguru kugira ngo bakurikirane ikibazo cy'ibibuga bike bya ruhago. Abo ni Jean Bosco Birungi nka perezida wayo, Viviane Kayitesi nka vice perezida, witwa Haji Yusufu Mudaheranwa, Engineer Desire Nitanga, Engineer Raoul Gisanura ndetse na John Urayeneza. Shema yavuze ko abazashyira hanze igishushanyo mbonera kigaragaza imicungire y'ibibuga mu buryo byababyazwa umusaruro bikanatunganywa mu buryo kandi byakwakira amarushanwa mpuzamahanga. Yagize ati ubu amakipe 10 muri Rwanda Premier League akinira i Kigali afite stade imwe, ni ikintu kigayitse. Turizera neza ko muri manda twahaye iyo komisiyo izakora ishusho y'ibikorwa remezo bihari byemewe abantu, ati hari ibibuga kandi hashobora kandi gukinirwa ndetse no kureba ahandi byashyirwa. No gukora imibare ariko atari yo gushyira leta cyangwa se minisiteri ngo tubasabe ngo kutwubakira ibibuga. Dushaka kubikora nk'ishoramari tukereka umuntu ko imbaraga ashyira mu kubaka igorofa yanazishyira mu kubaka ikibuga. Shema Fabrice yavuze ko uburyo bushya nibujya hanze buzagabanya uburyo habagaho imikino abafana kandi barebera ubuntu, ati kuko bizaba byashyizwe mu buryo bw'ishoramari. Ati icyo gihe rero ati rwa ruhare rwacu kugira ngo abantu kandi binjirire ubuntu ati bizagenda bigabanuka. Ndizera ko mezi nk'3 ari imbere kandi tuzashyira hanze igishushanyo cy'ishoramari dushaka gukora mu bikorwa remezo.
bazareba n'abikorera ati bashyirwa muri iryo shoramari ati kuko turashaka ndetse no gushyiraho ikintu cyo kugurisha uburenganzira bwo kwitirirwa ikibuga. Yongeyeho ko umushoramari cyangwa se umufatanyabikorwa uzajya yifuza kwitirirwa ikibuga cyangwa se kugikoresha azajya agira uruhare mu gutuma gitunganywa kijye ku rwego rwemewe ku rwego mpuzamahanga. Ferwafa cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda ifatanyije n'ishyirahamwe rya ruhago ku isi FIFA na leta y'u Rwanda, umushinga ukomeye cyane wo kubaka no kuvugurura ibibuga 4 bizaba byuzuye bitarenze muri Mata 2026 biri mu karere ka Rutsiro, akarere ka Rusizi, akarere ka Gicumbi no mu mujyi wa Kigali iruhande rwa hoteli ya Ferwafa nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Tugaruke kandi ku makuru ari mu gihugu cy'u Burundi, mbabwire ko leta y'u Burundi maze igihe igaragaza uguhuzagurika kudasanzwe mu gihe ivuga ko igerageza gukemura amakimbirane ari hagati y'u Rwanda. Iyo iteye intambwe nziza uyu munsi, ejo isubira inyuma, yavuga amagambo y'icyizere ejo ikereka abarundi ko kuzahura umubano bikiri kure nk'ukwezi. U Rwanda n'u Burundi kandi bicanwa uwaka kuva mu mpera za 2023 ubwo bwarushinjaga gufasha umutwe witwaje intwaro wa Leta Itabara ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibirego rutero twatsi rukagaragaza ko nta murundi n'umwe ushaka guhunganya umutekano w'igihugu cyabo ukorana narwo. Ni kenshi kandi habaye inama zari zigamije gukemura amakimbirane y'ibihugu byombi guhera ku yahurije abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga i Zanzibar muri Tanzania muri Nyakanga 2024 kandi uko zabaga nako hatangwaga icyizere ko umubano ushobora kandi kongera kuba mwiza, no kuvuga hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi mu yandi makuru, ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye yaboraga inama zaba izamenyekanye mu itangazamakuru n'izitaramenyekanye, akagaragaza ko u Rwanda ari umuturanyi mubi ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo. Mu gikari byagaragaraga neza ko adashaka ko umubano uzahuka. Icyakoze ati muri urwo rujijo rwose Perezida Ndayishimiye yateye Abarundi Ambasaderi Albert Shingiro hoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, yakomeje guhumuriza abaturage bagaragariza ko amahitamo yonyine bafite ari ugukora ibishoboka kugira ngo babane neza n'abanyarwanda kandi ko bizashoboka. Ati nta mvura idahita. Muri Gicurasi 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire ni ukuvuga n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yasobanuye ko iyo yahuraga na Albert Shingiro bombi bagaragazaga ubushake bwo kuzahura umubano w'ibihugu byombi, ariko ko Perezida Ndayishimiye adobya ibiba bimaze guterwaho byose. Yagize ati ariko ikibazo tugira ni uko rimwe na rimwe Perezida w'u Burundi atanga ikiganiro mu itangazamakuru mpuzamahanga ashinja u Rwanda bikaba bitudindiza. Ati mu byo twifuza ntabwo ari abanyarwanda gusa n'abarundi bifuza ko twagarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Perezida Ndayishimiye kandi yifashisha umwe mu bajyanama be wita umuvugabutumwa Isidore Mbayahaga akibasira bikomeye abayobozi bo mu Rwanda kuva kubo mu rwego rwa politiki urw'umutekano. Ibi byose kandi byerekana uburyo intero y'amahoro ari ikinyoma kuri leta ya Gitega. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yakoze ikosa rikomeye cyane tariki ya 5 Kanama 2025 akura mu nshingano Ambasaderi Albert Shingiro wari waramufashe kuzahura umubano w'u Burundi n'u Rwanda muri 2022, amusimbuza umuhezanguni utishira ndetse no ku mbuga nkoranyambaga Dr Edouard Bizimana. Mbere yuko Dr Edouard Bizimana agirwa minisitiri, yari asanzwe yibasira leta y'u Rwanda akoresheje urubuga nkoranyambaga rwa rwa Twitter akanatesha agaciro impungenge abanyarwanda baterwa n'umutwe w'iterabwoba FDLR ufite abarwanyi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu Burundi. Tariki ya 3 Nyakanga 2025 Minisitiri Bizimana yatangaje ko FDLR itakiri ikibazo, ahubwo ko ari urwitwazo u Rwanda rwazanye kugira ngo rusahure amabuye y'agaciro muri RDC kandi ngo icyo ni ikinyoma kitazaramba. Umuyobozi w'umuryango Focode uharanira uburenganzira bw'abarundi Pacifique Ntazwe agaragaza ko Minisitiri Bizimana ari umuntu urangwa n'imvugo mbi, utukana, ushobora kandi gushyira Burundi ahantu habi kurusha aho bwigeze buba ku rwego rwa diplomasi. Ntazwe yagize ati rimwe mu makosa leta Ndayishimiye izicuza mu kuba yaragennye Edouard Bizimana nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ni Minisitiri ukoresha imvugo ijya kuba iya gishumba, mu gihe kandi abahuza bari gukora ibishoboka kugira ngo bafashe RDC guhagarika intambara mu burasirazuba bwayo n'akarere kugira ngo umwuka mubi uhagarare. Tariki ya 3 Mutarama 2026 Minisitiri Bizimana yakoze amahitamo akomeye cyane yibasira leta ya Qatar akoresheje amagambo mabi amenyereweho. Kuri X, Minisitiri Bizimana kandi yatangaje ko leta ya Qatar ikoresha ijambo n'amafaranga ifite mu kubuza leta zunze ubumwe za Amerika gufatira Rwanda ingamba. Mu makuru rero navugaga tuza no kugaruka kandi kuri
Uwitwa CG Emmanuel Gasano yayoboye polisi y'igihugu cy'u Rwanda, mbibutsa ko tariki ya 9 tariki 30 ukwezi kwa 2023 yagize ati ntacyo twamwitura usibye kumwubaha. Ni CG Retired Gasana Emmanuel ashima Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. CG Retired Gasana hamwe icyo gihe n'abandi bapolisi barenga ijana bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru bashimiye umukuru w'igihugu bamwizeza ko bazakomeza kumwubaha kandi ko igihe cyose bazakenerwa biteguye gutanga umusanzu wabo mu bikorwa biganisha ku iterambere ry'u Rwanda. Ku mugoroba ku itariki hari kuwa gatanu tariki ya 29/2023 ku gicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda, icyo gihe nibwo habera umuhango wo gusezera kwa polisi 112 berutse kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru barimo abo ku rwego rwa komiseri 6, ba ofisiye bakuru 5, ba ofisiye bato 28 n'abapolisi bato bagera ku 60. Hari kandi abapolisi 7 basezerewe ku mpamvu z'uburwayi na 6 basezerewe ku zindi mpamvu zitandukanye. CG Retired Emmanuel Gasana wayoboye polisi y'igihugu icyo gihe yari guverineri w'intara y'Iburasirazuba mu Rwanda, niwe wavuze mu izina ry'abapolisi bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Yashimiye umukuru w'igihugu wabashyize mu kiruhuko cy'izabukuru, avuga ko bishimye kandi banyuzwe. Ati turashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wadushyize mu kiruhuko cy'izabukuru, twishimiye kandi turanyuzwe ati kuko ni by'agaciro. Turibuka ati uruhererekane ati rw'ibihe igihugu cyanyuzemo, bimwe mu byagezweho bitari gushoboka iyo tutagira Perezida wa Repubulika, tukaba dufite igihugu cyiza gifite umutekano. Ntacyo twamwitura usibye kumwubaha no kubahiriza umurongo yashyizeho wo kubaka u Rwanda twifuza. Gasana yagaragaje ko mu gihe kandi bamaze mu kazi hari abakoze amakosa atandukanye, ariko kubera ubuyobozi bwiza bwagiye bubarekura kandi nabo bakikosora. Yavuze ko nubwo polisi ati bayivuyemo ariko yo itabavuyemo, ati kuko ubu bagiye kandi mu rwego rw'inkeragutabara kandi ko bagifite ikinyabupfura. Ati tuzatatira igihango cyo gukorera igihugu aho tuzakenerwa hose kandi tuzaba twiteguye. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda icyo gihe IGP Felix Namoranye yashimiye abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku murava n'ubwitange byabaranze mu kubaka igihugu. Yayibukije ko nubwo bagiye mu kiruhuko, polisi y'u Rwanda kandi ifite gahunda irambye yo kubaba hafi. Yagize ati ndashimira mwebwe ati mushoje inshingano zanyu muri polisi y'u Rwanda kubwo gukunda igihugu, kucyitangira, kugikorera mutizigama, cyane cyane uruhare mwagize mu gucunga umutekano wacyo. Ubwitange ku kazi n'ikinyabupfura mwagaragaje byatumye kandi musoza inshingano zanyu neza. IGP Namoranye yagaragaje ko we na bagenzi be bashimira kandi imiryango y'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku kuba yarababaye hafi mu rugendo, ati bakihanganira kubaho igihe kinini cyane bari kure yabo. Yanashimiye kandi bamaze igihe bari mu kiruhuko cy'izabukuru, avuga ko polisi y'u Rwanda kandi ifite gahunda ihamye kandi irambye ku bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Minisitiri w'umutekano icyo gihe w'imbere mu gihugu yari Alfred Gasana, ubu ni umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, wari n'umushyitsi mukuru kandi yashimye abagiye mu kiruhuko ku bw'umurava wabo ndetse no kutizigama byabaranze. Ati imirimo itandukanye mwakoze twese abanyarwanda kandi turabashimira kuko mwagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka igihugu gitekanye dufite uyu munsi. Abaturarwanda biteguye kandi kubakira neza mu buzima busanzwe mugiyemo ndetse no gufatanya namwe mu bikorwa bya buri munsi. Yavuze ko nararibonye ubunyangamugayo, ubunyamwuga no kudacika intege byabaranze bakwiriye kandi kuzabikomeza kubikoresha mu kubaka ndetse no gukomeza guteza imbere igihugu cy'u Rwanda. Tariki 27 Nzeri nibwo Perezida Paul Kagame kandi yemeje ikiruhuko cy'izabukuru ku bakomiseri 6 ba polisi y'igihugu barimo CG Emmanuel Gasana wabaye umuyobozi wa polisi y'u Rwanda, CP Butera Emmanuel, CP Vianney Nshimiyimana, CP Brice Muyambo, ACP Damas Gatare na ACP Privan Gakwaya. CG Gasana yabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda kuva tariki ya 19 Ukwakira 2009 kugeza tariki ya 18 Ukwakira 2018. Mugenzi we CP Emmanuel Butera nawe yagiye akora inshingano zitandukanye muri polisi y'u Rwanda. Yabaye kandi umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi, yabaye kandi ushinzwe ibikorwa bya polisi mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Sudani y'Epfo UNMISS. Uretse kandi inshingano umugabo kandi yabaye umuyobozi w'ikigo cya polisi y'u Rwanda cyigisha ibyo kurwanya iterabwoba Counter Terrorism Training Center kiri Mayange. CP Vianney kandi Nshimiyimana uri mu bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru icyo gihe yabaye umuyobozi w'ishuri rya polisi y'u Rwanda rya Gishal. Yabaye kandi umuyobozi w'abapolisi baturutse hirya no hino ku isi
bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Cote d'Ivoire, kandi mugenzi wabo CP Brice Muyambo yabaye umuyobozi wa polisi Division 2 yari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo Ivan Mise, nawe kandi yabaye umuyobozi w'ishuri rya polisi ry'Igishari ndetse anaba komiseri ushinzwe ibikorwa bya polisi muri polisi y'u Rwanda, yanayoboye kandi ishami rishinzwe ibikoresho muri polisi y'u Rwanda. ACP Damas Gatare we yabaye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda n'umuyobozi w'ishami rya community policing. Hanyuma mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza.